Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po ania Fire Brigade Shillong. Regat bat ka Fitorium. Kadukan ki tiar kilan met ka babhatam. Hakador ka babin. Ha kamit arpusaw trik urumpang arjar arpuway kinong bela barjela kibatray bela banchna ye ka St. Xavier Girls Hostel hagasnong umoy kabahap ha Southwest Khasi Hills District kila sya pun mensaw hakikatto katne ki runar ki bamla satya ban itho dorkman yakini kinong bela ki bala mensaw la pen kino marmar sa Civil Hospital Shillong banyo jing sumar kadba uway na pedang kini kinong bela ubala kamban saujur ula klat no tanghapo ki khandiat kenta andala poy ban sya sumar hakani ka hospital Yaunew nong bela barjela ubala klat no negani ka sla perthai latip kerteng kum uraju mondal ubadang arpu arsnem kerta bat ubadairu nong song snong jong kasnong ujang gagrar char kabahap apo ka South Salmara District jong gajela Assam Katkum gajing ito jong principal jong kani ka school St. Xavier School Reverend Father Paul Coelho Kibor penyat kiladep ban pentip sya kibor sorkar bat kumju ru sya kiseng bahalang bapher kibadan hopo utpo sam jong ka Southwest Khasi Hills District kentup ru sya ka Deputy Commissioner bat sya kibor penyat shnong bakini kinong bala barjela kidai kibala don ka work permit bat kibala board ru ya ki kendon balap tha da ka sorkar jela Nagalyang gibor penyat jong ka school ka badairu na ka Jingya Selok Society of Jesus jong ka Balang Catholic kibala penpau ya ka jing sngow diaw halor ka jingjia kila pentip ba ka Education Council jong ka Jesuit Society for Northeast India kala penbana bala pensange shwa ya baro ki jing tray hapo ka snong umoj kentubru ya ka jing penlong kelas ya ki khna school They came yesterday morning only. They came just yesterday morning. There were 8 of them. And the previous day we had a meeting in Umoid about their coming and the rules and regulations for their stay. They had their work permit. They had all the documentation. It's a murder case. Now one died today morning at 7 o'clock. Raju Mundal, 22 years old. They are from this area of Assam that touches the Garo Hills and Bangladesh. They're very close to Meghalaya. So kia bahaya kini kecing jia kaba melaban betul kan kami lentir ban jia kami namar ba ki faraja swet jengi ki van ban syakri ya kini kadang kathan ki beriau jengi hani namar ki iya kecing sadian jang boleh puthi tiana takadau ki jia ya kini kejaga ngalaju ang berbor ki grup beper bang keren balada ki faraja swet ki kwa bantai ke college ban yokno kinam jendal jiat ya kum kani kejaka ke ba ke basa dian ke ba dang cengai ba naki sinong naki nong ba buat banyak nak kai kalong ke jenja mri kila jiat ya kani kejaka bat ke sinong umot kila kersian ban penjua kani kejaka ban thien bat ngila sedang bantai kijing tai hapdeng jong kani kijing persiang bantai subun kijing tai ngilap ba kidan pun kijing bat kasang jaswet hadian balai kenduk subun kijing bantai jing tai kisa Raino banong ngin manra da kiju kinong trai ki bala long kum si yeng si sambat ki bala julet nak bagi jaka suai ki jaka bantai jingtai tikini ki dei ki kim dei ki nong bala ki bang suwe anu ni nang tai ki dei si benta jong ki kam tai jingtai kelang jong kani ka jing slok jaswet umta tu ilawan ra ki hang ni khat khandai tarik jong matau benai February ar jaka apoi ki syong ki sa hang ni tat hadu ka arba atrik ba kinang penyat senang jang ka umai kidan kecing ujor ba kinla bansa hangi kiwan hangi bat ki la dan ro kecing maham ke bateng bagi haban sei na yakit kita ngala yalam na iki support activity ban bu iki hante hadu bandai pen bet kesnang ar pusau tarik kala dan na kecing pen bet kesnang ba kila bansa hangi kila batrai kumta kila kesnang labu ro ki kendon ba kumna kili benle ba ki trai ki belang ni tingir ngilap yang hun ya kata bang iwan rakno hujuk kesini namar bakla dan kecing kesno tengah lang dia jamiat hak arp saltrik menstep hak arp saltrik iwan rakno iki ni bat kini kecing kia ke susi bat bagi syak ban syak bom no kini kina trejing kerja hak hujuk kesini arp saltrik hak bukat bestang ke pasmulung wa bahan martang ha padang sisngi iwan rak iki hadian bang layak sutur bersino bat hak jamiat ka berbedang tiak lengai kadan kini kecing wan shot wan dadi ki kedera bat kitiar da dai mas kila dia benem pen itu cuy kedo ai sen rif nyonget ne palat ya ketaru
nomor begitu no trailer kajing yo thia kim la su ban itu lot kan kajia ba ini kamera baswat kala kalau kumno kintip ini kamera ma ini kamera ngi penan kamera bo na ka banta balong kelas kumno kita basa nong tray nama kajing nong tray kita hatu silang bela sinar katen te kumno ki ma kata kajing sak ladi ban kan rang tai kumno kita begini kan ni tengah bu kajing kali ba dan bet manur bisini dan manur ba khadi ini ki bre ban ban shop bandat kumnya Kabis tengin. kalau ba jak buram ngai la dia nama ngala ba kli ngi man rai kini kena ba ngin yo jinte nama mata ki mate ya college bat ka jak hostel jing kitai kiri ka plan and estimate ke balong standard ke kuma kene ke jok nilala ba ki jinte ki bang ngila tai kim da yang tingi kwa ba hakador hakajingla jangi bat kini ki bre ki manager bantai ya kene ke jinte dah kene ka dor ke ba mangingi sola ban sil tingi nyim kwa bantai jinte ke barai toy kwa penting cinta ke babah bat ni sania ba kini no train makila jutre berbor bat ni ting yang dakini ngin penan kam ki ju ki jong train namba ngin tay ke cinta ke ba itenan ke bala biang na kam tak kuliah putih kan ra ru ke jing snow jong ki beria jong kali kadang batang badang sadia ba mensa ting ra no sendan sia si mau korban nama keluar pat ki bat ha yang ibade ban kit no sia shalong kam tam ki arngot ki bala mensa jer trangot ki dan bero te masendra hasilong hasil hospital tv iklan no kita kibat ni dang proper medical check up yaki singin haban ra ro sik hospital ki bakam biang ban le yaki jing test ki bakam biang ban dikna bakam dan ke internal injury bat ki de ki mai ke jing choki dengan mas ram bahaya kena ke jinglong jingman jing jak ban ri changi ha ka bangi khangla de ka roi ka par kham ta ma ka pulik puthi ngaban biang ngin yo nong yu mangi de ka bangi bu ya ka college changi kendiat ngidan ke enrollment ringi kwa ba kini ki bri ki pasa kan ke dang ba ka bagi dang sa dia na ka pulih putih ki bun ki rukam kidang jenjar ban le cheki we ki chaka ban le nang tangi jing pulih ki ba kambian tingi dan ya kini ki faraja swet ki bala IT met muslim ki bala long ki bat tebet ka pulih putih la ba pertai kala ban pej na ka internet kelap ya ka maka jik tebet jong ki pulih putih ni la song sarang ba bagi dan ki angi bat ni ngai kendo ikna abang ngalek sikinong kundang kejinge pea jong kini kena ki bala pas nangi bari ki bapulih ki wei pada ki je ka pulih ngi ha area ma korwat jengi bar ka school ke bangang along principal kim perla makan pareng ku makaran kini ki kena abang ngai kendo sinong kundang kena jong hapo na activity wan pak sankot kadang kadang dak khasi kini kena ka pas nangi ki wan khat ja nga hanong kundang kila kadang dak pareng kini kita kita kecil dengan cinroi jong kibre jongi haknya kadang thai ring nyo ya kini kibre ki bale kini ka kam boman kum ka jinglong ruklau kani ka jing bom perkhat ka jing bom dan ka jing yar jing man ban pediang ya ka iki ka baba ka bawan ha kadang thai jongi ada mengi syok ngidat kum dia kini ki pada jongi ki ba IT ala dia nak ka benta ka jing ki jongi hi kum nokin so shangan ban sah ni tidak sih ini kani kesan perkat ke depan kala pai nong senang mengi berak kum kejat benria kum kinong senang kani kadang patan ni dan kamban kam ya jeng bat ban besar bahaya lah ka jang kejat yang bat perkat kordan jengi ngim tan para mengi hangi ka pertai kam dei tang kani ka pertai kanong kebaya ni ru ni haban lek sabah ni dan kam ya kejing ya kijing dan kam jengi hakibai de kejat benria hakibai de kisti ngimla ban tang para mengi bagi jindang kam jeng perra nong jengka sisan oi nak pau di si nak komentar ki dia kan ke bakla ni ko sinong sisan oi ba iwan semon daki we do konflik sena da ki wan penjat pra ka jabas senai ni oleh ina kalian berbas nong jong ni nong sisan ada pau ke si tak tak buat song tak sih ramai nak terbang job perai senang yang day ini koleksi ni apa senang saat ini saya tak dia kum kesenang jadi pau ke penram ke baju ni beliau di balik semua ya kaba dilawan ha dan kamiet kelam dapat tip wat iksnong ban tip ban syo ya kini ki breu bade kinong tre jong kane ka college hapo jong senong jong ni indap lesman krau hapor ba nadu ba ipada jesuit kilawan rai kane ka college hapo jong kane senong jong ni nadu senam arjar kendai
long ki trai ka ba ya step ba po je kana snong jong ni nasnyo ba kum kin snong ni long ba don pok hadu kata kata haba yo I ba kana college ne ka ya step hadu kata kata ti kala don ka jing tari lang bat ka snong hang ne po snong nadu bastang nadu ba la yo ban bu ya ka college hang ni ti na kalian ka snong ru kala don kata ka jing tari lang na por skor padar nang ni kantam haban wanra ya kita kinong tray bana sabar po jong snong jongi ti nomor kata hendrei ba na kalian snong kala yo ke jitip oba kumta hendrei dang don su sada ki wei pat ki bru ya ka ba hadu menta nyimpat la ban itu ba dei mano ban la batip ba kilawan man le dusman wan ba ja kum ne kalong ma penjak burom ka dong kathan ke jongi kalong man ka ba ki wei kin pek khmat ka dong kathan ke jongi haba ki ya ka bakum kini kijingja bakum ke snong hi ba I persyang ban trelang bar kebor jong ka an bangin wat ban yo ban kem ya kini ki trio ki ba ya don benta ya kene kijingja ha kene ka miet ka ha kene ka biat apso tari ti ke kini ki ya ke barok kijingja ka snong kala don pa ka jingtip haba nadu basdang ban set up ya kene ka school ka college ni hadu bandawan ra kita kinong tray ru kala don ke jing kren ban pendek snu thu bat ke snong bat ki kum ke snong ru ni la ya tray lang bat I padar hang ni ti nang kata kata hondai nang ke bakum kene ke jingja na snyo ban penrem ya kito kinong le kambon man hapha kene ka hapo jong kene ko pau jong kene ke skur jong padar ti ni pen pau ka jing snyo lem ru na kum tak to ki bala stom Dekermen bablei dang ai ka jing yarap nak ta bikin yo ya ka mer ka pokok ya ka bamta la don haptem ka jing suma